Nyam 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 nyam. Seger banget nih buah semangkanya. Nyam 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 nyam. Enak, manis. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Enak banget nih. Siang-siang begini makan buah semangka. Seger banget deh. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azam. Ondel-ondel makan apaan? Ondel-ondel lagi makan buah semangka, Zam. Emang ondel? Enak dong, Zam. Seger lagi. Manis banget. Apalagi semangka ini banyak mengandung vitamin dan mineral yang bagus buat tubuh kita, Zam. Ajak mau dong, Del. Biar sehat, Del. Yah, udah habis, Zam. Tinggal ini doang nih yang ondel-ondel makan, Zam. Ya, ondel-ondel. Maaf ya, Zam. Azam ondel-ondel kasih duit aja deh. Eh, Nanti Azam beli sendiri ya, Zam, di warung Po Indun. oke. Ini duitnya, Zam. Makasih ya, Del. Iya, sama-sama, Zam. Hati-hati ya, Zam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke deh, encang-cingnya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Encang-cing Babe semua, jangan lupa makan buah dan sayur ya. Biar tubuh kita jadi sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam.